Hoćeš igrat, slušat ili gledat, u web adresar kucaš 1337. Tamo niko nezadovoljan nije osto, uz gusarski popust od 100%. Ne treba ti neka potvrda ili račun, samo si daj ponekad za ostalu braću. Kada te razočaraju visoke cijene, kada za hobi ne želiš radit duple smjene, onda razbi svoj kapitalistički kavez na Pirate Bayu. Skidaj sve za džabe, skidaj gigabajte, do mile volje korporacijske bande, gubitke broje. Skidaj gigabajte, nemoj stati, nema tog zakona koji će ti prisrati. Pirate Bay ti nudi sve što želiš, ne treba ti lihvarski zajam ni kredit. Digitalna je to neprobojna kula, svaki proizvod ima cijenu nula. Ta blagodat 21. vijeka ustrećila je svakog siromašnog čovjeka. 1337, stranica za torrent, neka živi piraterija, di ćeš od tog bolje. Kada te razočaraju visoke cijene, kada za hobi ne želiš radit duple smjene, onda razbi svoj kapitalistički kavez na Pirate Bayu. Skidaj sve za džabe, skidaj gigabajte, do mile volje korporacijske bande, gubitke broje. Skidaj gigabajte, nemoj stati, nema tog zakona koji će ti prisrati. Korporacijske bande, gubitke broje. Skidaj gigabajte, nemoj stati, nema tog zakona koji će ti prisrati. Da